Kunaon, Mang? Aku lelah. Emang puasa gitu? Puasa wajib bagi yang beriman. Atuh lain pira aku sampai kos gitu. Kunaon? Tahan, Mang, sakedeung deui. Tak mampu bertahan lagi. Kegodan ya, Mang. Kudu kuat. Insya Allah. Atuh lain doang nunggus ngalungsar bae jing. Aku tak tahan lagi, aku tak sanggup lagi. Kanjeng Mamang hayang kumaha? Mang makan di restoran. Istighfar, Mang, geus kolot isin. Pira kumang tetahan. Ku coba bertahan. Pira kumang kudu jebol. Tahan deh heula. Karena aku tak sanggup lagi. Geus saboda Mamang lari gitu mah. Mang, nekang mana? Mang makan di restoran. Mang, isin, Mang. Kuat meureun, Mang. Geus saboda Mamang lari gitu mah.